Hej ti, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. U malom ribnjaku, okruženom zelenim livadama, živjela je porodica pataka. Među njima bio je mali patak Pero, poznat po svojoj živahnosti i radoznalosti, ali i po jednoj velikoj tajni. Pero se, za razliku od svoje braće i sestara, bojao vode. Dok su svi drugi pačići sa lakoćom plivali i igrali se u vodi, Pero je sjedio na obali, zureći odraz svog kljuna u vodi. Njegovo srce bi ubrzano kucalo svaki put kada bi zamislio kako tone ili kako mu krila ne uspijevaju održati ravnotežu. Pero, zašto ne uđeš u vodu? Pitala ga njegova mlađa sestra Mila, klizeći pored njega na površini vode. Voda je divna, gledaš je cijeli dan, a nikad ne pokušavaš. Previše je mokra, odgovorio je Pero, pokušavajući zvučati neozbiljno. Mila je samo odmahnula glavom i nastavila plivati, dok se Pero povukao još dublje u svoju sumnju. Te večeri, dok su patke spavale, Pero se povjerio svojoj mami. Mama, zašto ja ne mogu biti hrabar kao Mila i ostali? Zašto me voda tako plaši? Mama ga je nježno poljubila. Pero, hrabrost nije odsustvo straha. Hrabrost je kada odlučiš pokušati uprkos strahu. Ne moraš savladati sve odmah, ali moraš sebi dati šansu. Pero je duboko udahnuo. Mamine riječi su ga donekle umirile, ali strah je i dalje bio prisutan. Sutradan, dok su svi uživali u vodi, Pero je sjedio sam ispod drveta. Iznenada, njegov najbolji prijatelj žabac Žile skočio je iz vode pravo iznad njega, prskajući ga po licu. Šta je, Pero? Uživaš u sunčanju? Ako hoćeš, mogu ti donijeti koktel sa kišobrančićem, rekao je Žile smijući se. Ne rugaj mi se, Žile, rekao je Pero brišući lice. Plašim se vode. Žile ga je začuđeno pogledao. Ti, patak, bojiš se vode. Pa to je kao da se ja bojim skakanja. Hajde, Pero, nisi od šećera, nećeš se otopiti. Ali šta ako potonim, rekao je Pero tiho. Pero, uzdahnuo je Žile dramatično. Ako potoneš, ja ću te izvući. Imam savršene mišiće za spašavanje. Vidi, pokazao je svoje sićušne žablje bicepse, koji su izgledali smiješno, ali su nasmijali Peru. A ako uspiješ, slavim te na sljedećem žabijem mitingu. A ako ne uspiješ, pa bar ćeš biti osvježen, dodao je Žile sa širokim osmijehom. Pero nije mogao da se ne nasmije. Dobro, pokušat ću, ali ti moraš biti pored meni. Računaj na mene, šefe, rekao je Žile, skakući u vodu sa velikim prskanjem. Uz Žiletovu podršku, Pero je polako zakoračio u plitki dio ribnjaka. Hladna voda dotakla mu je noge, a strah mu je šapnuo da odustane. Ali pogledao je Žileta, koji mu je namignuo. Idemo, Pero, vrijeme je za tvoju veliku premijeru.
žile. Pero je zamahnuo nogama, prvo nespretno, ali ubrzo je osjetio kako ga voda podupire. Plutao je. Ja plivam, žile, ja plivam, uzviknuo je Pero radosno, osjećajući se lakšim nego ikad prije. Naravno da plivaš, pa ti si patak, a ne golub, viknuo je žile uz osmijeh. Patke su se okupile oko njega, plješćući krilima. Mila mu je prišla i veselo ga prsnula vodom. Znaš, Pero, nikad nisam sumnjala u tebe. Znaš šta, Pero, dodao je žile. Sada kad si ovo savladao, možemo organizovati plivačku trku. Ali upozoravam te, ja sam prvak u prskanju. Te večeri, dok je Pero sjedio uz obalu, osjetio je neizmjerivo zadovoljstvo. Shvatio je da je strah bio veći od stvarnog problema i da je svaki veliki korak počeo njegovom hrabrošću da pokuša. Stoga ne zaboravi, hrabrost nije odsustvo straha, već odluka da pokušamo uprkos svemu. Uz podršku prijatelja i malo humora, svaki strah postaje lakši za savladavanje. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi?